Evo u drugom predstavljanju opet naš Muhamed Kulenović, da nešto smo ovako malo ozbiljnija jedna tema. Ovo je bio poziv da dođemo ovdje u naš grad, u našu Banja Luku, ovdje u zajednicu udruženja građana Banja Luke, a sada i povod skupštine zbog koje sam ja došao između ostaloga ovdje, da se 16. februara u 6 sati, odnosno u 18 časova. Pa evo par riječi i opet od naš Muhameda. Pa, na početku da se nastavi na onaj razgovor koji je bio, mislim da nam je svima drago da će se održati ta godišnja skupština. To bi bila na neki način osnivačka skupština, u stvari to nije osnivanje, to je obnavljanje rada kulturno-umjetničkog društva Preporod, odnosno kulturno-umjetničkog društva Budućnost. Budućnost, da. Ja ću biti na toj skupštini, ja ću biti jedan od tih učesnika na skupštini i ako me predloži u neke organe, ja ću nastaviti da dam svoj doprinos u radu tih organa. Evo i ovo ste čuli. Pozdrav još jedan svima gore i naravno da će biti skupština, naravno da će biti budućnosti i naravno da će biti nas i naše Banja Luke. Toliko iz Banja Luke za sad.